U toku 2018. godine imali smo ukupno 447 požara, to je za odeljenje za vanredne situacije, odnosno vatrogasno-spasilački bataljon Zaječar imao 447 požara. Od toga u letnjim mesecima, kada pričamo znači za jun, jul, avgust i septembar mesec kao karakteristične letnje mesece, imali smo 113 požara, od toga 92 požara na otvorenom prostoru. Kada je u pitanju 2019. godina, kako bi ih uporedili, od 1. januara do sada imali smo 420 požara, a 320 požara na otvorenom prostoru, što je značajno uvećanje. Pogotovo u prolećnom delu je bilo uvećanje požara na otvorenom prostoru. Ono što je karakteristično jeste da nam dolazi takođe sad ovaj letnji period, znači gde su letnji meseci, kada se skine letina sa polja, apel građanima da se nikako ne sme spaljivati ništa, odnosno biljni ostaci na otvorenom prostoru. Praksa jeste da se spaljuje biljni ostaci, ali to je zabranjeno po svim zakonima, čak znači, i ne samo po zakonu zaštite od požara, nego i zakonu o lovstvu, o šumama i o svim drugim zakonima. Zakon o poljoprivredi takođe. Znači, jednostavno kazne su od 10 do 50.000 dinara za izvršioce takvih dela i praktično biće sankcionisani svi koji idu u tom smeru. Kada je u pitanju jun mesec, odnosno nevreme u tokom juna meseca, obilne padavine sa gradom u gradu Zaječaru i okolini, vatrogasna jedinica je delovala na potezu, najviše na potezu Belog brega, odnosno u podnožju Belog brega, i dobar deo intervencije bio u Vržogrđcu i ostalim ulicama doktora Mišovića, Kozaračka i Dubrovačka, u tom delu, znači Zaječara, i ukupno 36 intervencija je zabeleženo, s tim da to nije broj objekata iz kojih je crpljena voda, već je to samo praktično broj intervencija. Broj objekata iz kojih je crpljena voda posle te kiše je znatno veći.